Imyaka 21 irihiritse uwabaye perezida w'inzibacyuho mu Rwanda Pasiteri Bizimungu ahamijwe ibyaha byo kunyereza umutungo wa leta, gukwirakwiza imvugo zigamije kubiba amacakubiri no gushinga umutwe ugamije guhungabanya umutekano. Uyu mugabo ko yayoboye u Rwanda ari perezida w'inzibacyuho, byagenze ute kugira ngo ahamishwe ibyaha bimugeza no gufungwa imyaka 15? Uyu mugabo avuka muri Gisenyi, yari umunyamuryango wa FPR Inkotanyi, wigeze no kuyobora ikigo cya Electrogaz cyahoze gishinzwe ingufu mu butegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana. Bizimungu yabaye perezida w'inzibacyuho Jenoside imaze guhagarikwa kugeza ku tariki 23 Werurwe mu 2000, ubwo yeguraga ku mwanya wa perezida. Yaje gushinga ishyaka ritemewe n'amategeko PDR. Mu 2002 aza gutabwa muri yombi ashinjwa kurema umutwe utemewe no kunyereza umutungo wa leta, aho yaje gukatirwa igifungo cy'imyaka 15. Ni ibintu bitari bimenyerewe ku gihugu nk'u Rwanda cyari kimaze imyaka 10 gisa n'ikivuye muri Jenoside yakorewe Abatutsi, kubona umuntu wabaye umukuru w'igihugu ashobora kuburanishwa akanakatirwa igifungo cy'imyaka 15. Tito Rutaremara yabwiye igihe ko icyo gihe bitari ibintu bikomeye cyane nk'uko byari bimeze mu rugamba rwo kumukura ku butegetsi. Ati iyo umuntu asubije amaso inyuma nibwo abona ko byari ibintu bikomeye, ariko kuko twavaga mu kibi tujya mu kibi cyoroshe, wabaga wumva nta cyabaye rwose. Icyari kinini cyari cyo kugira ngo aveho, cyari ikintu kinini, ariko ntabwo cyari ikintu giteye impungenge cyane, ahubwo mu kumukuraho nibyo byari bikomeye. Yavuze ko icyafashije mu kuba nta mwuka mubi wabaye cyane mu gihugu nyuma yo gutabwa muri yombi kwa Bizimungu ari ukuba yari yarakoze amakosa yatumye abamushyigikiye imbere mu gihugu bari mbarwa. Buriya yakoze ikosa rikomeye, abari bamushyigikira imbere mu gihugu bari bake. Yagize amakosa menshi. Ubwa mbere yiteranyaga n'amashaka yose kuko yari ateraniye mu nteko ishinga amategeko. Inteko yarwanye nawe igeze ahimukuraho. Icyo gihe abari mu nteko bari abayobozi b'amashaka kandi yari amaze kwiteranya nabo. Yavuze ko iyo babigereranyaga n'ibyo yari amaze igihe yica ubwo yari ku buyobozi, byatumaga bumva ko gukatirwa ari ikintu cyoroshye cyane. Yavuze ko abari bamushyigikiye bashoboraga kuba baratinye kuvuga ngo batiteranya. Kutumvikana n'inteko byagejeje ubutegetsi bwe ku ndunduro. Rutaremara yagaragaje ko Pasiteri Bizimungu yabaye ku buyobozi, ariko nyuma y'igihe gitoya atangira kutumvikana n'inteko ishinga amategeko. Ibyo byari bishingiye ku tegeko ryari ryatekerejweho ry'uko inteko ishinga amategeko igira ububasha bwo kugenzura ibikorwa bya guverinoma, ikaba yanatakariza icyizere abayirimo bishingiwe ku mikorere idahwitse bagaragaje. Kuva ku butegetsi ariko n'intambara yabanje no kurwanwa bucece mu muryango wa FPR Inkotanyi no mu bagize inama y'abaminisitiri, ariko bigeze ku nteko ishinga amategeko bayirwana bivuye inyuma. Ati ikibazo cyabaye ni uko ubwa mbere tukihagera hari itegeko twatoye ryo kugenzura guverinoma ryagombaga gusinywaho na perezida, yanga kurisinyaho. Urumva ko byatangiye mbere. Icyo gihe abadepite bari bagize inteko ishinga amategeko bari baturutse mu mashyaka atandukanye, aho buri rimwe ryari rihagarariwe n'abadepite bagera kuri 13. Nyuma y'uko Joseph Sebarenzi atorewe kuyobora inteko, yasinye rya tegeko ryo kugenzura guverinoma, iza gukuraho abaminisitiri bagera kuri 7, ariko Bizimungu arabyitambika yanga ko bavaho. Ati yanze ko abaminisitiri be bavaho, turahangana gutyo rero tuvuga ngo bagende, nawe akabyanga. Habaye ibintu byinshi, aza mu nteko aradutuka, hanyuma umunsi ukurikiyeho turemeranya turatora tumukuraho, ariko abyumvise aregura. Iyo ni intambara twarwanye igihe kirekire. Tubashimiye kuba mwari mudukurikiye. Reka ikiganiro cyacu tugisoreza aha ngaha, naho ubutaha.